ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, aglugad akong akastoy. Oops! Sige, larga. Papanantayaw, Kapitan. Ay, ije ilay. Nagtaer ka ita, Kapitan. Na! Ay, hindi pa ilaing anata irak, yun o. Oh, Sa dino'y day ilit ti pangitulodakkan ka, Kapitan. ije sentro ti ilay. Warog, nimot kapitan tay naglugan iti tricycle, papanan na nga ta. Jak amo anana. Sapay kasla nagpagwapo pay. Nabis nga iti buok na. Un nga raud. Mas daawak may. Tasigud met ano kasta nga da papanan na. Kat ti tricycle ko ti pagluganan na. Awagan na kiti cellphone. Kat ibaga na nga itulod ko iti papanan na. Sa dinong nga ta ti papanan ni kapitan. Kasla mapan makidate iti kasjay alangana. Un nga raud. Inati unak pay. Na. Kita umday ta sumungad. Kasla na ko nagstiro pa na. Ninanatuyang may. Umay man nga tan agtugtugaw dita sangot istor ko. Kat oray sa anin amangan, basta agtugtugaw latta dita. Mari ko anang, agtugtugawak laeng dito isagot ti istor mo Sige lang. Anya ka no ti parikot na, nana. Ay, jak amaw. Bye-bye aklatan. Takasla agpapapansin laang. Mala, ikan na kon iti kapikan tinapay. Tayin na kaw. Ay, mabiit laang. Naraksa ka, kaputan nakita ka manan, ise. Uray siya, Manong Vincent. Ang ganda-gandang pakinggan. Sipod na maamu kay di plaza. Nagpaiduman tirik na ka. Na, nagmayatin adenggan, ise. Ay, nagpintas ka at talaga. Nakaragrag saka. Kaputa nakita ka manan, Manong Vincent. Ay, urasak man. Naragsakak mo ta nakita ka. Ay, nakapimpintas ka. Gail, saan kayo kadi analiday? Tasan mo na sumangsangpet ni Antibanang? Ay, apay kumanalidayak ngay. Kahit ada kamot akan kadwak dito'y balay ita. Oh, Apay, saan nyo akailiw ni Antibanang? mailiwak Agam, naska na sa anak kagliday. Taamok nga agawin tumot lang. Kasla ni nana tuyang. Nakadildiday. Gaputasan na si mangsangpet ni Tata Badaw. At da ita ijay igiti kalsada nakatugaw. Ay, uray rabi eh. Unang kal. Yay. Kunak nga agawi dahin, ngam di namot kayat. Urahin na kano ijay ni Tata Badaw. Baya pa, taurayan na ijay. Kasta nga rot ti likes na. Di bye-bye Ningatan ti banang angkal. Apay asaan pa ilang agawid. Idinto ta na bayagan ijay Baguio City. Bayam tagin jay. Kasta ti kayat na. Di bayam. Bayat launay. Na, apay akasla nakaragrag sa kayo angkal. Tasan nga agaw awid ni Antay. Ha? Ay, kwa. Ay, una. Naragsakak. Kayat ko nga agnaedin iji Baguio City. Apay nga raod. Ay, nagadua sa Malaki din. Yung kaisaga nati ginatang mo asida inta. Tamang rabi iton. Unang kay. Ay, nakapalalas kayo matangkail. Papananyaw. Ada sarong karak agayam ka. Gayam. Babae, wano lalaki. Ay, di ka man damag sika. Ay, alaki din. Ay, pautangan nak iti kwartam. Kasapulak ti 2,000. Ha? Pangusaram nga iti 2,000. Ada karot pangusarak. Bayadak metla adagaos. Sige mabit lang talak dito yung bulsak. Sige. Imbag man tada mo ibulbulsam akwartam. Unang kail. Naglakwak iti natang. Jak pa nga rod na singer ti daduma. Ato yung kail. Mayada madagos taigatang ko iti abunaw. Don't worry ka na kan. Bayadak adagaos. Ang papanan nyo ay kail. Kundi bang banglo kayo pa'y. Ada nga rod kasi narako agayam ko. Sige. Bala.
Nakunta mga numala daw ako. Agyaman nakmanan, darling Vincent. Tain libre nakmanan dito restaurant. Kan agyaman nak iti kwarta nga intod mo. Darling isay. Maya tinawag ka. Darling. May mayat adan ganun, darling. Una. Ay na makaparagsak. Un gayam. Nakunam kanya nga ado ti alahas ni bakat mo apasig abalito. Darling. Adua? Talaga? Mabalin ka di sumurot iti balayo? Kaya't ko lang makita. Una. Basta sika, darling. Tumatak man iti kape, nanakwanang. Wan, kwarog. Nakitam ka din ni Uncle Mau. Apay nana? Nakita nga may tay limabas at tricycle itay. Kat nimot Uncle mo ti may sa anakalugan. At da babae iti abay na. Anya? Naglawag ang nakita. Isungain ka man kitaan iti balay da, no kadwa na dayjay a babae. Diyak mairupaan no asino dayjay a babae. Babae? Ay, amang ano sa nga ili na kabagyan may. Ingka nga rod kitaan. Alaman nga raw, tainak man kita. Ay, daytoy gayam ti alahas ni bakat mo. Nagpipintas at talaga, darling. Darling. Idul-dulin na dagita. Di na kaya't nga ilakaw. Nga uray na ngina. Gapot na pakalaglagi pa na itiday ni nanang na. Kasta ka di, darling. Darling. Ay na, nagpipintas. Darling, mabalin ka di adawat at laangan dito aritos. Ha? Nagpintas, oh. Oh, bagay ko. Ada pamintasak, darling. Kukuha mo, darling. Isad na balay. Din tumadlaw ni Banag, anak sa anti alahas na ta, nagad-adumat. Ang kalinday. Da. Abay nakalaksin daw. Asus. Umayak man. Ni kwarog ka anak. Sige, ingka ilukatan. Dituyak pa lang si Legyo. Saan arumbang makita nagtika anakam? Angkay, abay nakalaktiri daw. Kat sigod mat asa na may lalak. Ha? Nakalukat pa ikit di Kwa. Jaksa mo na siputan nga inlak ko. Aus! Da. Dansa mat ilim-limang yaw. Awan! Ilim-limang ka dyan. Di urag sukimat ka, no ada ilim-limang ka. Talaga ka dingawan ilim-limang yaw babae, angkay? Ada nga raw ka anakan. Ada! Awan gayam. Una betul. Rumor kan ta ilak kumantiri daw. Ha? Hello? Da. Ala! Kunakon katangkay. Kwa. Ada babae nga ilim-limang yaw. Ha? Darling, inakon no kasapulan na, mapankalata iti dagus ko. Sana bale, taamumutan ijay. Kwa darling. Apay nagbit ka mutan. Ala, ingkan darling. Da. Awagan mutan iti darling. Ay, kunak ano darling tinagan na. Bye-bye! Sige. Umayak to ijay dagus mo. Ala, kongkol. Ha? Dagayam darling mao. Shhh! Tagtagari ka anakan. Di mo ipagbaga ka niyan time. Ibagang! Ha? Nga dagati alahas ni Banang. Awan damutin dito box apang ikan na. Apay ngay. Jesus. Kwarog! Umay ka man dito sila. Kasado na pasamak na ito. Apa yang kail? Anya tiba gayaw. Kwa. Buyak iti TV jay salas. Ayan nga dagiti alahas niyan, Tim. Irwan ba? Isublim. Isublim kunak na. Apay namin asimrek ka dito silid mi kanyan time. Woy, sana kasimsimrek ditawi. Ha? Kun sana nagtatakaw. Na. Tikit di kaduang mababae itay Amang ano iso tinanghala. Anya? Iso siguro ang nagdardara sa pimanaw. Tainala ng dagiti alahas ni antay. Sus! Ala, kayo anggal. Ha? Day takit nga may dadadarling yaw. Ha? Anya nga ita, na may sana kayaw. Yay. Ala, ingkay surutan iti dagus na. Barang maabutan nyo pa. Agawa am garod. Inkapaandaran tay tricycle mo. Tas surutan ta! Oh, marituyang, ada ka mat. Umayak gumatang iti suka kensoy,
Tagadubo akman iti karni ti manok. Nagsayaatan no kasta. Wen maray. Addan nastrekak at trabaho. Inayaban nakmutlaang ni Violet iti laundry shop na. Nasyan kan ka Una, tauray laag parinto mga kanagpakpakaasi nga awaten na. Kat ita, nasken asaya mo ti agtrabaho. Wen maray, oray malidlidayak, ag trabaho aklata. Saya atek lata ti trabaho, tapno dinak ikaten ni Violet. Katwan Ay wen gayam, nakitak ngay nga addarimor a babae ije balay da kapitan. Asino nga taday jay? Nakitam? Wen, nakitak. Babae nan sakit di day jay. Pagkunaam babae na. Kasta ti atap ko. Kimaro manan, di kinamanagatap mo, maray. Ibagam babae ni Kapitan, ngam di mo mat napanagnakan no pudno. Saan man, babae na day jay. Imposible Ay, Mala, yagmuntay sikan suka agat gatangag, tain nakaglutaw. awan man langad, nasaysaya at pay. Kasano dahi tanang kail? Saan ta na naabutan ni Darling Mau? Pimanawan iti dagos na. Hindi mo matan makontak ti silpon na. Intarayan na kan. Ay. Huwag nga raw. Kasano nga itan. Sapay inala na amin nga alahas ni Banang. Dahi tantumot nga may ta nagbabae ka ang kail. Ha? Ay di mo mutin baliksan O kasanaw? Mapantay iti pulisya? Ah. Ta ipablatter ta? Ay, saanan? Nakababain? Kasano nga rudain? Makarman to day jay nga isi. Ha? Isi tinagan na. Win. Sa nabali tanaragsak kamit idinagkadkadwa kayaw. Mapan kami lang met mangan iti restaurant. No kasta nga kita kamay. Kain agpag napag na iti park. Awanin sa bali nga inaramid mi. Uray man, babae ulat taday jay ang kail. Imut utang kayo pa iti 2,000 kanyak. Kat diyo pa'y binaybayadan. Tagayam, babae tiga puna. Ala, agbayad kayaw. Kwa, nariribok ti panunot ko kwarog. Di nakman singirin ita. Ala nga ruday, agawid na yaon. Ah, Tauray may sal daw tayo dito yung sintraw. Di yun makita dahi jay adarling yaw. Unang nakwanang, kasta tinapasamak. Ay, pudno gayam ti atap ni Marituyang. Nakita na gamin arimwar di babae di tabalay da Kapitan. Agtatakaw gayam dahi jay babae. Kasano nga rudan? Win nga raud, dakkel mo't agatad no ila ko jay babae dagiti alas ni antibanang, tapudpud no dagiti abalitaw. Tudas ita ni Kapitan. Unay kat ngaminan da ita, nagbakasyon la ni bakit na, ngam nagsapulan iti sa balay. Nangagkuti saritaan nyo itay kinikwaraw, maray. Adda aklaang iti asidag. Jakon imasidag, tamangan numasingat ipanagsaritayaw. Nangagku amain, maray. Kat anya ita no nangagmaw. Ay, kunak to mga man. Makadanon day to'y kini Maribanang. Anya, idanon mau? Idanon ko agsagana ita ni Kapitan. Ay, di ka makibibiyang dita. Apay katasanan nga'y, agsagana ita ni Kapitan. Kwarog, dito yak pa'y manlabalay mo nga agyan. Imawag ngamin ni Antime. Imawag, kahit Agawit ka nun. Ha? Da ka nun ang idanon kan kwa na, kain taray ti chicks ko dagiti alahas na. ala kang gal, daitan tida kasita. Pumanawak sa dito'y kabildatan. Kasaan ako nga agsubsubli kailanman. Papanan nyo ngay, Baka amuditan na. kasanon ngay ti kinakapitan niyaw no pumanaw kayaw. Basta pumanaw akong dito'y. Makamuditan. Sigurado nga minado sa anak ni Banang no sumangpat. Ay nang kail, nagbasol ka. Tunggal basol ang maramidam at nakatukad na. Iso asangwam no anya ti panusan ni antibanang. Kwa, anya nga tati dusak. Ang mga no irunot na kan kati balunet na. Anday ko! Aklunam ti nagbasulam kinyantay. Ha? Umuna, nagchiks ka. Yay. May kadwa, inyawit mo ti chiks mau.
Kat tinakaw na dagiti alahas niyan, day. Anya mutin. Agbababawi akon. Sangwam tinagbasula mangkail. Tapno marisaut. Tanoy tarayam. Ang mga nudakdakas ti pagbanagam. Ay, kapitan! Daydakat ngamin, tadi ka man la nagpampanunot, anaympag. Anya nga ita, ala, urayam ti sasangpet ni nanabanang, katsong batam tinagbasunam. Ala, sigay! Didan, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.